nongeye kubasuhuza no kubifuriza ikaze inshuti bakunzi muteze amatwi cyangwa se mukurikiye ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, nongeye kubifuriza kugira impagarike n'ubugingo, kandi mujye muhaha muronke mu byo muba murimo byose. Nongeye kukwibutsa rero ko wageze kuri Getsman TV ikugezaho amakuru menshi kandi meza yizewe. Nongera kukurarikira gukora subscribe, share ndetse utere na comment, kubera ko tujye dufata umwanya tukanyuza amaso mu bitekerezo byanyu, hanyuma bikadufasha kongera gutegura ibindi biganiro cyangwa se amakuru mashya atandukanye umunsi ku wundi. Nongera ngusuhuze rero udukurikira uherereye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, namwe mwese mudukurikira muherereye mu mujyi wa Kigali, n'abandi inshuti, abakunzi, abavandimwe badukurikira baherereye hanze y'imbibi z'u Rwanda. Ndagira ngo mbifurize mwese kugira ibihe byiza. Amakuru y'uyu munsi rero munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho. Amerika, abasirikare barenga 200 bagiye koherezwa muri Nigeria. Naho Afurika yunze ubumwe yo yashimye isinywa ry'agahenge hagati ya AFC-23 na leta ya RDC. Naho Uburusiya bwo bwatangiye gukura abaturage babwo muri Cuba. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibitero by'ingabo za leta ya RDC ku banyamurenge byishe abarengesha mu byumweru bitatu. Naho Kenya yo igiye gufungura umupaka wayo na Somalia wari umaze imyaka hafi 15 ufunzwe. Kandi turaza kubabwira ko yagejeje igoma icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cyaho. Munyemerere rero turambura aya makuru, nkomeza kukurarikira gukora subscribe, share ndetse na comment kuri Getsman TV. Muri Amerika, abasirikare 200 bagiye koherezwa muri Nigeria. Leta ya Nigeria yatangaje ko mu byumweru bibiri biri imbere izakira abasirikare 200 baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazayifasha mu guhangana n'imitwe yitwaje intwari maze igihe ibitero ku basivile, cyane cyane mu gice cy'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Icyemezo cyo kohereza abasirikare kije mu gihe umutekano muri ako karere ukomeje guhungabana bitewe n'ibitero birimo ubushimusi, ubwicanyi n'ibikorwa by'iterabwoba bikomeje gutera impungenge abaturage. Perezida wa Amerika Donald Trump kuva mu mwaka ushize yamaganye bikomeye ibi bitero, avuga ko byibasiye by'umwihariko abakirisitu, anashinja leta ya Nigeria kudafata ingamba zihagije zo kubikumira. Mu rwego rwo gukaza umurego mu kurwanya iyi mitwe, mu ijoro ryo kuwa 26 Ukuboza 2025, ingabo za Amerika zagabye igitero ku birindiro by'umutwe w'iterabwoba ufitanye isano na Islamic State uherereye muri leta ya Sokoto mu majyaruguru ya Nigeria. Amakuru yatangajwe yagaragaje ko icyo gitero cyasenye bikomeye ibikorwa byinshi by'uyu mutwe. Umuvugizi w'ingabo za Nigeria, General Major Samayela Uba, yatangarije ibiro ntaramakuru rero utazi ko Nigeria yari yasabye ubufasha bwa Amerika, isaba ko yohereza abasirikare bazayifasha mu guhangana n'imitwe yitwaje intwari maze kuyogoza uturere tumwe tw'igihugu. Yasobanuye ko nubwo Amerika yemeye kohereza abasirikare 200 batazajya ku rugamba mu buryo butaziguye, ahubwo bazibanda ku gutoza ingabo za Nigeria, kuzongerera ubumenyi no kuziha inama z'uburyo bwo kunoza imikorere n'imiyoborere y'ibikorwa bya gisirikare. Yagize ati, izi ngabo ntabwo zizajya ku rugamba, nta ruhare rutaziguye zizagira mu bikorwa bya gisirikare. Ingabo za Nigeria zizakomeza zibiyobore kandi zifata ibyemezo by'uko ibikorwa bigomba kugenda. Mu cyumweru gishize, Amerika yari yamaze kohereza itsinda rito ry'abasirikare muri Nigeria, bikekwa ko ryari rigiye guharura inzira y'ikorwa ry'ubufatanye bushya. Ibi bigaragaza ko impande zombi ziri gushimangira ubufatanye ku bya gisirikare, hagamijwe kugarura amahoro n'umutekano mu turere tumaze igihe twibasirwa n'ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba. Ubufasha bwa Amerika buje bwiyongera ku mbaraga Nigeria isanzwe ishyira mu kurwanya iterabwoba, mu gihe ubuyobozi bw'icyo gihugu bukomeje gushakisha uburyo burambye bwo guhashya burundu iyi mitwe no kurinda umutekano w'abaturage. Naho mu yandi makuru, Afurika yunze ubumwe yashimye isinywa ry'agahenge hagati ya AFC-23 na leta ya RDC. Umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Mohamed Ali Yusuf, yagaragaje ko yishimiye isinywa ry'amasezerano agena uburyo bwo guhagarika imirwano hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba AFC-23. Nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, aya masezerano yashyiriweho umukono i Doha ku wa 3 Gashyantare 2026. Iyi ntambwe ije nyuma y'aho impande zombi zisuzumiye ubushake bwo guhagarika imirwano hashingiwe n'ubundi ku masezerano yari yarashyizweho umukono ku wa 15 Ugushyingo 2025. Mohamed Ali Yusuf yashimiye by'umwihariko ibihugu bya Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhare rwabyo rukomeye mu gushyigikira isubukurwa ry'amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Ibi bihugu kandi byashyigikiye ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ugira uruhare mu buhuza hagati y'impande zishyamiranye. Umuyobozi wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe yashimiye ko gushyira mu bikorwa ubu buryo bwo guhagarika imirwano ari ingenzi. Yagize ati, intambwe ya mbere itewe ni ikimenyetso kigaragaza ubushake bwo kugarura amahoro no guhagarika imvugo z'urwangano hagamijwe ko uburasirazuba bwa RDC bwagira amahoro n'umutekano arambye. Komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ivuga ko yiteguye gukomeza gushyigikira impande zombi ifatanyije n'inzego z'akarere kugira ngo amahoro arambye, ubwiyunge n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari bigerweho.
Amasezerano yashyiriweho umukono i Doha muri Qatar kuwa 3 Gashyantare 2026 yaje akurikira uruhererekane rw'ibiganiro byari bimaze iminsi hagati ya guverinoma ya RDC n'ihuriro AFC 23 bigamije gushaka umuti urambye w'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Mu by'impande zombi zaganiriye harimo guhagarika imirwano mu buryo budasubirwaho, harimo guhagarika ibitero by'indege ndetse n'ibyo ku butaka, ndetse n'ibikorwa by'imvugo z'urwango bikorwa bigamije gucamo abaturage ibice. Naho mu yandi makuru, Uburusiya bwatangiye gukura abaturage babwo muri Cuba. Ubuyobozi bw'Uburusiya bwatangaje ko buri gutegura ibikorwa byo gucyura abaturage babwo bagiye mu bukerarugendo muri Cuba kubera ibura ry'ibikomoka kuri peteroli birimo n'amavuta akoreshwa n'indege. Ikigo cy'Uburusiya gishinzwe ingendo zo mu kirere cyavuze ko ingendo ziva muri Cuba arizo zizahabwa umwanya gusa kugira ngo abaturage bariyo bazashobore kuvayo. Itangazo ryacyo ryagize riti bitewe n'ibibazo byo kongera amavuta mu ndege muri Cuba, Russia Airlines na Northwind Airlines byabaye ngombwa ko zihindura gahunda z'ingendo zazo ngo bihuzwe n'ibibuga by'indege byo mu gihugu. Risobanura ko Russia Airlines izakora ingendo ziva muri Cuba gusa kugira ngo ba mukerarugendo b'Abarusiya bari muri Cuba bashobore kuvayo. Ikigo gikora akazi ko kuyobora ba mukerarugendo mu Burusiya giherutse gutangaza ko hari abantu 5,000 bo mu Burusiya bari muri Cuba. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yaburiye abaturage kutajya muri Cuba nyuma y'uko iki gihugu cyahuye n'ibibazo byo kutagira ibikomoka kuri peteroli bitewe n'ibibazo bya Amerika na Venezuela byatumye Amerika yitambika iyoherezwa ryabyo mu bihugu bitandukanye. Ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS byavuze ko ambasaderi y'Uburusiya muri Cuba yari mu biganiro na sosiyete y'indege y'iki gihugu ngo harebwe niba abaturage babwo bakurwayo. Naho mu yandi makuru, ibitero by'ingabo za leta ya RDC ku Banyamulenge byishe abarenga 100 mu byumweru bitatu. Raporo y'iperereza ryigenga ryakozwe n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu igaragaza ko ibitwero ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryagabye ku Banyamulenge muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga byapfiriyemo abarenga 100 bikomeretsa abarenga 350 hagati ya tariki 16 Mutarama n'iya 8 Gashyantare 2026. Imitwe y'ingabo zigize ihuriro itunga urutoki ni igisirikare cya RDC FARDC cyane cyane umutwe w'abasirikare badasanzwe, igisirikare cy'u Burundi, umutwe w'iterabwoba FDLR, imitwe ya Mai Mai, Wazalendo n'abacancuro b'abanyamahanga. Imiryango irimo CRDH na APDH yasobanuye ko ubwihuriro AFC 23 ryavaga mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2026, ingabo za leta RDC n'abafatanyabikorwa bazo bahise bawinjiramo bajya no mu bice by'imisozi miremire muri teritwari 3 kuvugwa bikaza ibitero ku basivile b'Abanyamulenge. Ibice byagabweho ibitero nk'uko iyi raporo ikomeza ibigaragaza ni komine ya Minembwe yiganjemo Abanyamulenge, Powenzeho, Rwitsankuku, Gakenke, Mikenke, Mutunda, Mukoko, Rugezi, Nyamiringa, Murango, Gihuza Biziba, Gahwera na Rutigita. Raporo igira iti ubuhamya bwinshi bwavuze ko ibitero by'indege na za drone byagabwe mu bice bituwe. Abo byagizeho ingaruka bagaragaje ko byihutaga rimwe na rimwe bikagabwa mu ijoro ntihabeho no guteguza abaturage b'abasivili. Isobanura ko ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ryagabye igitero cya drone 6 muri ibi bice tariki ya 29 Mutarama, 5 ku ya 30 Mutarama, 12 ku ya 31 Mutarama, 8 ku ya 1 Gashyantare, 6 ku ya 6 Gashyantare, 4 mu ijoro ryo ku ya 7 rishyira ryo ku wa 8 Gashyantare 2026. Iyi miryango yatangaje ko hari ibitero byagabwe ku ngo z'abasivile, ku bikorwa remezo byabo birimo ibigo by'amashuri no ku nsengero zabo, kandi ko kubera gutungurana abenshi bahunze ntibabonye kuko batwara iby'ibanze bizabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umuryango mpuzamahanga ushinjwa kutagira icyo ukora nyamara ubwicanyi bukorerwa abasivile cyane cyane Abanyamulenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bumaze imyaka myinshi buvugwa ndetse na raporo zabwo ziri ku mugaragaro. Iyi raporo igaragaza ko guceceka biteza umurindi abagizi ba nabi bagakomeza gukora ibikorwa byabo ntacyo bikanga. Imiryango yakoze iyi raporo yasabye umuryango mpuzamahanga gukora iperereza ryigenga kuri ubu bugizi bwa nabi hanyuma bugafatira ibihano ababugizemo uruhare bose, baba abo mu ngabo za leta ya RDC cyangwa abo mu yindi mitwe. Naho mu yandi makuru, Kenya igiye gufungura umupaka wayo na Somalia wari umaze imyaka hafi 15 ufunzwe. Perezida wa Kenya Dr. William Ruto yatangaje ko muri Mata 2026 igihugu cye kizafungura umupaka wacyo na Somalia nyuma y'imyaka hafi 15 ufunzwe bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke biterwa n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Ubu butumwa yabuhaye abatuye mu karere ka Mandera gatuwe n'abantu benshi bakomoka muri Somalia ku wa 12 Gashyantare 2026 ubwo yabasuraga. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko icyemezo cyo gufungura umupaka wa Mandera cyafashwe mu isuzuma ry'umutekano
rimaze imyaka rikorwa, asobanura ko nufungurwa umutekano waho uzakazwa kugira ngo hatagira bongera kugirira nabi abaturage. Yagize ati birababaje ko bagenzi bacu b'Abanyakenya batuye muri Mandera bakomeje gutandukanywa n'abavandimwe n'abaturanyi bo muri Somalia bitewe n'uko umupaka wa Mandera ufunzwe. Perezida Ruto yasabye abaturage ba Mandera kwifatanya na leta ya Kenya mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa Al-Shabaab. Yagize ati ndagira ngo mbizeze ko tuzakorana, mwebwe mudufashe kurwanya abagizi ba nabi n'ibyihebe. Ni kenshi abagizi ba nabi ba Al-Shabaab bagiye bacengera Kenya banyuze muri Mandera. Umwaka w'ibihumbi 2013 bateye inyubako y'ubucuruzi i Nairobi bica abantu 67. Nyuma y'umwaka umwe bica abagenzi 28 bari muri bisi muri Mandera. Abarwanyi ba Al-Shabaab bateye kaminuza ya Garissa mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu bica abantu 148. Nyuma y'imyaka 4 bica abandi bantu 21 muri hoteli Nairobi. Naho mu yandi makuru, umuyobozi wa MONUSCO yagejeje Goma icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cyaho. Umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO, Viviane Van der Pel, yasuye umujyi wa Goma bwa mbere mu gihe kirenga umwaka, ahageze icyifuzo cy'uko ikibuga cy'indege cyaho cyafungurwa. Kajugujugu yagejeje Viviane kuri iki kibuga cy'indege mu gitondo cyo kuri uyu wa 12 Gashyantare 2026. N'ubwa mbere iki kibuga cy'indege gikoreshejwe kuva ihuriro AFC 23 ryafata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025. Impamvu nyamukuru yajyanye Viviane Goma ni ukuganira n'abafatanyabikorwa barimo abo mu nzego z'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari ku myiteguro yo gutangira kugenzura irubahirizwa ry'agahenge muri teritwari ya Uvira. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano kahaye MONUSCO inshingano zo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge hagati ya leta ya RDC na AFC 23. Ibyo bikazakorwa ku bufatanye n'urwego rw'akarere rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka. Yagize ati ndagira ngo mbibutse ko mu gihe kirenga umwaka kwa 26 Mutarama 2026 nari mu ndege ya nyuma yaherukaga kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi nari muri kajugujugu ya mbere iguye hano. Nizeye ko ibi biraba intangiriro yo gufungura mu byiciro iki kibuga cy'indege ku bw'ineza y'abaturage. Ku wa 10 Gashyantare 2026, umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix yatangaje ko MONUSCO izajya yifashisha ikibuga cy'indege cya Goma mu bikorwa byo kugenzura agahenge. Uyu muyobozi yasobanuye ko mbere y'uko muri Uvira hatangira kujya abasirikare ba MONUSCO hazabanza koherezwa za drone z'ubutasi zituruka kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo zigenzure uko umutekano waho uhagaze. Nagushimiye twabanye muri aya makuru, urarikira gukomeza gukora subscribe, share ndetse na comment. Naho ngewe duhure mu makuru akurikira. Iyi ni Getsimani TV, murakoze.